Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Social Welfare uba Paul Lingdo uliatho babaro shikata ki don gijing duna ka bedai bat ki CDPO Henry ka khubor ka basngotanat kalong bamenta katanat kalala ban pelat ye gijing thongkam ya ki Henry ngon bon na ki jaka ki CDPO ki bat arkam kata ha ki artali ki blok Henry menta ka sarkar kalala ban pendap ye ki Henry ngon na ki babon ki center ki bat traikam klaim ki CDPO ka bapendiko ya ka jing traikam ulai thoru begini ki CDPO bat mai kin salai ban sedang no ya ka kam jongki hapo kini ki artayo banwan hagabai de bat ketulap jongki agan wadi menteri ketenat social welfare ulai tho ba ki don ki bakhlam yo tulap la henreu banai don ki batam nya kata bana kalian ketenat kala shim khia ha ka de bat kani bat kila kular ban pelat no ya gani ka pisa menta ubenai hangi department ki ba bat sebagai social welfare berkui pakai ke tourism teh kerja gede ke social welfare ni aro si kata kadang ke deficiency ke jingduna ada gede bat ki CDPO andai ke ba kubur ke paskenat ke lomba mentang lalaban clear ya ke appointment jom rumut ki babun kini ki areas ki ba ki CDPO ki bat dual charge mon artli ki block de dari mentang la yo ban fill up ya rumut ki na ki babun ki centers ki ba ya ki ba trekam plan ki CDPO de ka ba pendukung ekajin trekam juga department lalaban clear ini but apa ke RTOA kini kita lapan like menjoin ceki various event centers di kaba arpat Kolomba baru kata kedon ke jingsa put jom salary jom di agan wadi workers dan lagi kita waktu lapla terunai dan lagi kita latami ketaru di depan review ya kani ke kam menit ke jingdan lengkatu commissioner and secretary but director social welfare di ki salary jong barok ki agan wadi workers min clear apa pekut jong tentang benai kemudian barok ki pending areas kila kini ono di kanika file kan sepoi sana di kapa mereka bang la le menta kalau bang la pen krek ba within kapa like within cuma menta benai min klian lot di baroki areas